Shubor nakaslem jong Ïohnong san Hima. Ka Nyotrep Youth Development Council hagashitarik nailar hajar arpu henriu kalau ong bakarai jong council ban boycott ya ka public hearing kablolong halum serman East China Hills kadenamar bahaka public hearing la sya tangi kibrio ki bakershan ya ka Shree Cement Limited. President ke Hydc uba Raiwan Sotun ulaong bahaka public hearing dan tang kibor pulit bar kibor Sorkar banyada ya ki bakershan ya ka public hearing bar ka public hearing kamdeshu ka public hearing na kabenta ki pat ba hendai ka ditang ka public hearing na kabenta ka Sorkar ba kitu kibrio ki basyu ko ong ubet kat ba ong ka Sorkar shu ulaong ru babalay ailat ni kibrio ban pensngau ya ki jing persya jongki ya ka Shree Cement Limited nakaliang ka seng ka pendamjur ya ka ni jingle ka Sorkar jela. Nakaliang keseng kam pedang ya karai jong Kamikalia State Pollution Control Board baladap ban pendong ya ka public hearing tak hadu bahkan pendong biang ya ka public hearing dak basya ya baro ki bakershan bagi persya banwan shimbenta hakani ka public hearing. Nakaliang President ke Hydc ulakop ya ka Sorkar balada ka Sorkar ka nut kidai ban bu kapor ban Ïatainia Markhmat ban peninya lada ka Sorkar ka ong ban ka Shree Cement ka jela ka yo jingmentai. So, boleh siwon IPT press media kita ya keluar ban, one ban, parlimen ini ke board apa, ini kalian juga Youth Development Council, ini don kawan, apa ini board Sorkar, hak berdaya ban ke isu juga Shree Cement, dengan pertanyaan iba Raiwan Sotun, Presiden juga Youth Development Council National Body. Di hari ini mengenai pam, PND kisah beladab. Nila Pak ia ka press statement berkini ba Youth Development Council ka boycott ia ke public hearing ka ba loh nanti halum serman nanti East China Hills namar boleh ba ka Youth Development Council ka alai ban participating sisian hak bidai ba ketika public hearing jong ka Shree Cement depusi andala po sitai taman turun yo kai ka mengi golong ba labun penban hangte public hearing ladon ban tangki argun lengot ki priu ki baya syak syak Shree Cement bat ki priu ki banabar ki baya syak syak Shree Cement bat ki pulet ki baya syak syak Shree Cement nang ta bat ki officer jong government ki baya syak syak Shree Cement tiga jingkeli kami menta pelomba paling ingkot ya ketika public hearing kami kelaya Pollution Control Board hak jingsya kelak day ban pemenang kebak wakadon ke public hearing ki sian naiwan. Gidon ki bakren katu kani ki omba ki beri ki banabar om sya bandai ki don benta public hearing. Jong ketika Shree Cement. Rei katung ka EIA 2006 ke paragraf banyo ke appendix 10 kala keren sai parkhoi. Baginu ki balong concern ya ka environment. Kata kemudian kila pendek itu ban ya participate lah ban peni ya kajing sengau duki hak wide buat ketika environment. Hendrai ke bangi pada menta. Lak laisian lah pulong ya ke public hearing. Sisian kalau pulong no nomor bah ke viewpoint juga beri ki persya. Ke kampun sipun sya ban ya ke viewpoint juga beri ki bah ya sya ya ketika public hearing. Andala film tu ngai iba ke government kalau kamu warano kambun ki police post ki ban yada bat ban khangla ya ki briu ki bakwa ban lek ban participate ketika public hearing tiga ka bangi ni na kalian jong ka sendi ni hadir ban na boycott ni la supek na kendrian ni iba ketika public hearing mat ka desu ka public hearing na benta ban ban pentrekam ke Shree Cement dengan iman ke kalau lomban kum ke public hearing ke baka Sorkar hi ke involve hantai yang ke public hearing nak kita tahu ke government kampua yang kena ke public hearing bahkan fail kalau kau nak tangkat tu kan ingut kibri bong yes boss ki belum yes boss ban pas ya ke public hearing kajing isang sot nak kalian jumi kumki nong ilam seng malam bani ya kajak ni jumi hantai port East China Hills kiba don ya kata kajing temu bandai participate hantai public hearing kajing isang sot belum satu kata-kata kapa kajing temu bandai ban participate dah ganti ke bajai hendai langat pemban hakata kajing syak laki charge baca kawang pemban da tiar gas kawai kajing keling kuat bambu syak Sorkar kalung bang
Satu kami clear kadang teh na yang ke democratic state kabadan hapo keri India. Lani kami clear let's say yo kami dai su kata ke democratic state kabadan hapo keri India. Andre kala dai memang kata ka dictatorship ke bapanya dan ini ke Sorkar MDA. Lada dai ke democratic state balai ailat ya kibriu ki bakwa ban keren hante. Balai ailat ya kibriu ki kwa ban ki bakwa ban lek ban yesim benta hang tu balai on don kam ban la ticha satu itu kibriu ki ban don hang tu ki besyak kawang de tiar gas ki ki teroris ki ki kai cloud ki kibriu ki barak tiar ki barak tiar ban mensap ngami itang uwe ubriu ban rawat uwe ulati ubaret ru ban mensau rek ai ke jingkwa jing kibriu tu kalau bangin lek untai ban participate ban pensngau ya kata ka jing sngau tu ki halor ka jing halor kata ka jing kwa jong kata ka Shree semen banti ya utai umauson upada utai ban snai kata ka cement company ate hapo snong ta stock tigani ka pu isai kadar ba iman hapo state miklia iman keladon kata ka gundaraj ka ba kat ba ki kwa kini ki capitalist kat ba ki kwa ki capitalist kalau ba dai ban pun ulong ba kata kamu ladangi keren dekat tim hari yang kata kemud apa state mereka mentahi ya apa mentahi kalau baik might is always right kai jing klein bor kedai ka badai but kinong job kedai beliau pak klein bor ka jing saknyon jong kini beliau hote hapo East and Hills ka isa kedar ba ka state government hi kelak feel na dong sedong hakaban yada ya ka hok jong pripai hante hapo East and Hills District. Te ka ega bang akwa ban kren ya ka point ba ak lomba. Ina kalian jo seng ni condemn ya kini ke jingle jo ko Sorkar. Bat kumbing ong no pesan resmi. Ba na kalian jo seng nila boycott ya kini public hearing jo ka Shree semen ngin kwa hitang ban le si mentaru amar pengila ti upa ba ke private hearing ni boycott ya kini. But ya kini ke jing pas jong pemiklia pollution control board ya tege hearing menin ke sini jong Shree semen ni nak kalian jong kaseng ni accept dalile root unless and until ban pelong biang ya ke public hearing sesisin bat ban khot ya paro itu di bakwa ban keren ke public hearing lada ki bayasha khot lang bat ni ba persya khot lang kata kedai ka jingkwa ni nak kalian jong kaseng bat ni condemn hiru ya ke jingle jong ke police department ban latih charge bat kawang do tiar gas ya itu kibriu ki bakwa college tu ka public hearing ya kini kisni ki beladap nakaliam jong deputy chief minister jong ka Sorkar MDA jong state miklia uba madu prestun dumsong lo omba kini ka gajingwan jong ka cement company hang ni po state miklia ka wara ya ka benefit ka bupun ba economic benefit ka bupun ba hang bi dei bagani menta ngimnom keren resi buntien ni nilai nak por sakpor kat no wara benefit kat no wara kani ka economic benefit amta ka jelam ya ni amta koi bal da state government kan lot pa ya ki representative hantam ya ni gi laingot di ministers ki badan Markhmat do ban Ïatainia bat ni kino yelam seng ban i la ka jong kania hakan no godur ka jelam ya ka Ïohnong na tegi cement company ki badan hantai hapo East and Hills. Na marke ai ka bangi mangi nakaliang jo maseng ni iba kabun ka Jingduhnong ban ya ka Ïohnong na ka badan kita gi cement company hantai. Ïohnong hak ide ba ka environmental ka affect ka environment. Ïohnong hak ide bat ka kam ka jam. Ïohnong hak ide bat ka kamai gaji. Ïohnong hak ide bat ka kot ka kya Ïohnong na dong sedo ngam tip deputy chief minister badom brom jungi ikren ya kata ke jing Ïohnong economically manu ba Ïohnong economically ya kata ka ji dan nak tak kata ngi ibu ya kini ke challenge Markhmat dengan state government ba wan ngin Ïatainia once and for all ban ya pen I la bajong kania kumnu ka government ka I bang Ïohnong na cement company ngin pen I na kaliang jungi kumnu kajak menri jungi pak state jungi ka Ïohnong lengba katai ka cement company ki badan hantai kata kedai ka
Kebor ke bagi kuat ban pak sia government bal daga government kan lut. Daga government kan lut. Lani if the government have the guts come face us. Hindai ya live debate apa TV. Kata kedai ke bang EU lada kisngau ba nakti ki cement company ke jela jungi ke Ïohnong. Te tang de ki kebor ngakerpat wi biru ki press ki media bandai keli na kini ki nongelam joka government MDA government hantam kini ki cabinet minister mana keleng joka sek HYDC kelai open challenge banyak debate kat nung Ïohnong ni Ïohnong na cement companies dia kata kajing kerpat nga ya pi ki press ki media ban subha de kelilam ba kitre lanu kitre ina keleng joka sek ila long ki bari boleh Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing sedang bathuma ki jingikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but Kiei. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjob ki urlong, but ki galalong ka jungshisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.